Kwethia, kusiaithia, kuvanda, kuketha. Vaita wa muthanga, nini mambailu, kilungu ni uimi wikitumi. Watinda tamwithikisia wa Athiani FM. Takethio niwezekana masazi mawika tulika wemine nthini wa kilungu cha wemi wikitumi. Neta wa Jarvis Kimoyo Wansioka na muthani wa umundi twine nea maundu makonetie compost manua kana mbolea ya kwisovisa. Muthani wa umundi mwithikisia ni nake Jake. Yes. Karibu sana bwana Jarvis. Yeah. Muundani. Ila mwithikisia wewe wange waja compost manua. Jo kitu nene akita wa compost manua ni chao kamba ni chao. Compost manua ni mbolea ya kwisovisa. Kwa kutumia materials ila available. The organic matter. Ila ni maseki, choo cha ng'ombe, choo cha nguku, sindu isu sionde. Isu niyo compost manure kwa lugha tono kueleka ni kila mundu. Na yu twine ni ajilua compost manure wasa ni sindu ila available. Ta maseki, mabembala no misimio ndani na sindu sia muthemba tosu. Mwemi atona kwikulia ati okay ni wambie silver na sindu isa available. Yo silver gata. Kwa ambisa mwithikisa ni kenda mielewe. Okay, kusovya compost nicho kindu kila very easy. Na kila mundu tona kwika. Chambe wamba kukoka ukasa kwa site. Na site yaku yale kwitha lipa sana mumba yaku. Kana bala wikala. Nundu compost manure then wa process is decomposition. Kana kwa. Niyo mazia muke mwingi. Kwa ile kumeia mondola zebe ekunita yendete basa. Uteba kubina nyumba yako. Chake ile kumeseubia. Ukosa tamiti. Miti yaku ukaya square, ikasobya square miti ndi. Ya mino sobya square, ukaambia ukabanga neki. Miti kiasi kianata yani miti ile kwitha ye wimbu ata wasata. O logs ya kawaida, itinyi ya kawaida. Tondo banga mindo. Dumbia. Lakini ubanga siena sisobya square bundini. Kila mundu nezi none kuelewa square. Isobya square bundini. Kindu kile box. Kindu kile box. Kila ni omuthi ngusela yolo osungi ogo isobya box. Amino sobya box oza nekisi yako. Tanda sababu. Iwo se chacha ng'ombe kilo tuti. Wete. Uya nanitenesa. Na ndukatete kwisa kwita chano iti ora kwikite. Nundu wakwithia decomposition yeke ka nundu mayesume na muti ya. Nela wa malecha mema thei ni malecha muti oso athitu atmosphere. Ko by decomposition ine kwa pe. Ko ilotia kwa kwika every time. Haya ukawika chachako na neki. Wa kwika manda chake ngetha inacho. Ukawilele kwikenge na neki lengi. Kwikenge na neki yolo. Yo kila about half a meter. Rulo wa uni nusu yagu isuti okelo okelosu osa muthanga obwike yolo pio obwika yolo wiritani wizi okelela process rosa ngia la mai mang'ombe ikia yolo wa muthanga osu ikia neki yolo wamina kwiko unundu akwithia yuba yabe yola muthanga na muti ene wenda kwingiba osa akiwo kutegemea na size ya compost ya gundu yana. Uketa mitungi. Yuta compost yenu ya kwa na misobetie 8 by 5. 8 meters by 5. Negi mitungi 30 ya kibu. Nikende cool down. Iketha na muti ya mwingi. Lakini pia decomposition itikata. Iti harakisho. Mwithikisa utona kwikulia la yethi wana muti osu mwingi. Ni chao kia penia. Muti osu mwingi wethe oibo. Nitono decompost mituki. Kana nutrients ika. Leach. Kana ikabia excess ndo muno tiwa keki ye milioni ye makani no tabikia mwaki mwingi itume itweke bia ko bondo muti ozo na kwingiba ukethe ayu ni yetha ya mfu yani ine the no teji mundani watu wa mundani ko regulate everything is very important. Ayu process na kuilela bo keki aneki wiki ambako kabika kiwango kiba wale kukila 1 meter yolo 1 meter ulo meter muno ko wasa na uthandau ndo amba uthima na wiki ondo kwenda lakini yulu kwamba ta yani wasa wa ondo kuilianilia sai lo thima ka 1 meter meter mo yolo na jila no kanekia sindu isu no kana na banga kila kindi ne sound wireless mo education
ikua ibinda jana atakusovya kuko misovya compost manure wa mino miseti nesa yo kela mito mwe kana balawe wabikisi balawa bika yalo kuwa 4 to 6 weeks 4 to 6 weeks either you ready na either you mbo ready na ni jawo pa katikati wa kukomana ni thiani ite nikenda umie bauze usovya sotwa mundani umana ata na pe umpeki nduzi kazoka sene sawa sawa kabisa ni nzio yetu wa mundani no iwambole ngine no waku abo waku no wake awadhi yake mumea ni na ni wabya umana ata kanaje sawa sawa kabisa. Process ya decomposition ya thela ammonia ni oleka na ammonia ya oleka ona kumwena wako watina ngapi kati no zika sio kethia ila material neki yetha ne mabembo neki kana miti ona muti wa musuwe kiabu la mezowe basia no decompose zile po mezowe zumuti ya meundani ikawe ni mbua kana masole muti yako ni faida muthei mwetha mutiti yaku mundani osa imwete musowe compost manure ondo naelezia Ondunya itauma semetho ulekelione wa mathae mayo kana mumanyiwe ayasubya kalamu Athiani FM tuithiana tukuwete tuibenasya kana kulela na mwithukizo rona kwikulia ati pepo aimi magothete kwinza ba ya chune kwa ng'ombe makenza na maitwa direct ba mundani na bena fertilizer ula wenda otho ndukani na bene no meta compost manure kana mbolea ya kwisovisia pe mwithikiza ba kwikulia ati mbolea eno ni nzaba ya chune ngatwa mundani wenda kwaza nditha zinzio na kethi wane enu ya kwa kwikia bandi sovya ndi compost manure yo ikauma hapa na nithi kukatewa hapa yakumya bachuni niyo thiku. Okay, yitu ilikanza ino akisoma kidogo ikindu tukita kubalance the equation balancing the equation la mewe chemistry kubalance equation nika no kwate kindu kilwenda kindu chambe yuma ya mwinza hapa aya chuni no sawa ni masivu na nimetha ona sindu ila lakini pe kindu metha makosete kila kitha mekini na neki ila itesili tende no process ya digestion nundu ila ng'ombe yaku ya thia ya neki kithekani na yo kaya amelia ni amelia neki yo kaya tindia de kacho pau pe nutrients musi absorb within wanyo wa mwe wa ng'ombe na bado no siende kanya one mumeni ku cho kicha ng'ombe no kina minerals sio ndila sikwendekana la mume wale mundani nijo kile mito compensate nanyo na masiki kana misu kana makusa nikaenda tu so bikindu balanced kwa upo twenza mu baya chune kwa ng'ombe tutaile kwitha tweke utoleketha tusobasha compost manure oile kwitha tusobasha compost na ni advantages se kusa kwithiwa na compost manure na tekuthi uthoa fertilizer niki nitumie nisobye compost manure lakini tekuthi bandu kana ngathoe fertilizer kana tini ninze bo pau chuni ni netwa mundani direct. Okay, kindu jambe na fertilizer fertilizer ni ndawa na pe kindu kita wa dino wa soil science pe la chat ya mudanga alkalinity no chat juju pe bala mudanga wa gura ile tobituka dino wa chat juju cha mudanga na the more atumia fertilizer the more mudanga wa gura wende na udweka ya kundu kungi yu no manisi kubanda mekite fertilizer ndu isobanda mbenge kekika itembiki fertilizer nundu wako ithia kila chat no ndibituki walikande no alkalinity ene wambatite yu mudanga wa bino bituka 6 bakwa neutral mudanga uzino wambia kwa nangika na mboleno ya fertilizer sana sana ni kodete kuvitu cha chat bo ukethia mudanga wako no wetha utesa nuko sungia yu yakeli wakulia yulu wa niki waili tosovya kosi utaile kosa direct pia pekino na weta na chekana pe minerals imwe si choni cha ng'ombe itebo dene wa compost manure itebo dene wa compost manure na wasisia pena maudhu kana maudhu omoka kwa kutumia fertilizer kana kutumia mbolea yumite ba chuni
watumia compost manure itethiawa ndini wa mumea ula utumiwa ni mwene nthi Nwene choki cha ng'ombe cha mino mewa kuchuni metha maite mbeu kuya mundani maka ya songe maka ya jau maka ya tiba uchuni na me kachoba yune jiya utosela jiya itoa mundani tela jiya yengi yangu ya timaku yu onaweza yune nisitite meleka lakini ini kita kueleza mwele aya lakini kuthina wa compost ila ya compost oilela mayasu makusa ng'ombe undu isokwa the yoto ya mundani ya kuma babe compost manure mundani na mumea wa wiki ya kwangelekanye nekia buudha wa kuma ba ya chuni na wiki ya kana natumia compost manure kana natumia fertilizer ni wiku more safer ni muimi ayotumia kana mwene ndi ayotumia no iwa meme mogiwa thi meto fertilizer asio kiwa no majaze mena mathina mama fulani sinisa muthe matoso yes kinu jambe mume waku no ithe awe muchanga muku na no toma kugita mawo maingi lazima ukatumia ndawa isu mbingi tutumia watumia compost kana pia watumia hapo lakini po ya wa pacho na kwa thina wa gune thia lakini oya ndu thia haya kindu kingi pia uyo decompose ya metoke uya mwetela mwaka muima nikenda wise kujua pana kwa yu ono yu kailela o yu uzu mbue toka kuwa oile kuema na na oya na gone uma mwingi nondo yu yutana teno ya kwana kwa ni Soviet 8 by 5 una ile kunya tani pakubitana siapo tani 5 siapo ela mito wona mundu aibebya kuya musi kama koza muno koza ne kisu so ya compost asandi Oundunya itauma semetho ulekelione wa mathae mayo kana mumanyiwe ayasobya kalamu Athiani FM tuithiana tukuwete tuibe nasya kana kulela. Sandi sana mwithiki silikana kana ni kilungu cha wimi wiki tumiva mitamboni za Athiani FM wasa witu vina witu endia na utuwa tiandino wa page tu wa Facebook ilani Athiani FM iPhone wasa witu vina witu namba SMS ni ina ile kenda ile kana mwithiki sa utungunesi mwikizula nambani anoti monza itana mwe kenda ile kenda ina kana mwithiki sa endi utuwa tiandini wa Twitter ando itolani Athiani FM YouTube ni Athiani FM kedha wena kule mwithiki siya tutumie kana utukunesi mwithiki sa tukitha endi tuyosa ekulio yaku tuendena kumandia mwithikisa na kwa omondi tuina mutaalamu na muemi etawa Jack na ini mwithikisa ende na kunene kana ukuelesene mondo wame ukunya indi compost manure kana mbolea ya kwiservice ya mukamba weta vu wa kwiservice na indi tuisoka wa Jack kila kindu chonde kesio kitha na advantages na disadvantages ni waelezea mausio mautumia compost manure na niki muimi wa ile utumia compost manure sio na sio disadvantages ni si kukana maudhuku ala moka kutumia compost manure kana maundu ala muimi utono ukomana namo ndini wa kusovya compost manure challenge hizo ila hivyo ndini wa kusovya compost manure ni leba kunoni kwingi umande masikia su ukaumbe utute cho cha chuchu kaombe nona wote kikuchu ukaweta nyendo na kwaja no leba no leba ni yena madina paingo de nongo ndino nondo kiani kindu natural paingo effect kikaeta alkanini ndino wa munda wako kikaeta acidity onagua ya kindu kiumire ndino wa compost nduketha na maishu wa maingi so thina no gos me no tu umwemi enda kwetu mandini wa enda kuzovya compost manure ethe ready kwamba unoa manano no either no manite no kuchoka utachoka na yindize muthani wa omondi tuinene maundu ame ukunya mbolea no ya kwiservice kwa nena na mwemi we bandu withi twe maybe sende na indo nde si undu utona kukwata bo ende na indo kana akwe withi taitumia atazia kana etumia fertilizer wotho wage bandukani ni kwetha wende tha na indo nangi methi tumayasya mo mayena wasazi makwe kusovya tha ne bozu indo makwa makazovya compost manure na sende cia matosu kwa nena mwimi niki wile tutumia compost manure na advantages za kiuniki na yo
ikatethesia ata kutethesa ndu kila sasi onde tutumia mbolea twitha tuthe nangetha mbailu nange ne masi awikombea fertilizer ino ya gwithoa kana obuwa kwenza bachuni na compost manure wikombea nayo productivity yayo itha ibwata ndu ne gwa muimi ana atumia fertilizer ne ukwata ngunia ciano no mwana ciakeza mbemba kana cia mboso peangi mena wia mundu akazia ni woto mieno ni mokwata ngetho ila ilite na zindu cia muthemba tosu kwa na muimi uso ito kila ndo no weta taking tukita cost of production cost ya production when cost of production is high production either ya ita madini cost ya production ni ata oyo za kamota ba uende sokola webuku ende bakubi ulati sukali wasilingi sukali yo rara manele aka mota kukainywa silingi 500 kuthi ogoza nyao sukali na kuzioka unaona cost ya yenyewe iyulo ndo wakelo kwenda unaona uenda mbemba mbingi lakini cost wewe ni yape toka pia uwe kila ngo eleza ni atu tuka point ni yako ni asia compost manure amino mesobi cost ya production ya thinde ti lazima wewe pia na indo hizo na utumie neki na mudhanga neki na mudhanga but ina no it might take long ito no gwe thinda ya sama ko we lote na utena chuchu cha ngombe kana chaku cha ngombe yu kana mbui iteki ya long ndiko boss nundu wa kwitha ya moni na pe ni other shortcut muimi urona kwika nike ndokethia ni andiko boss metuke aingo shortcut ingi no wa kishino yake kiwu na utia kishino yake ya mayesu no ila weke ba mumeane production ya no ida ibwata ethane mbemba nesi ya undu vailite wikombea na fertilizer muimi no maybe no tono to miezi akwata waso kana kwitha kubwata pegi na gwe you low equation kindu kiani balanced already production oilo kwata fertilizer yithia ni on even ni more watumia compost bemba ithe kwata ile ne tete na ithe muthangani ikwata ile na wekia oyu ona next time no kuima kusuba wewe wundene asante nizika na we na ndeto ingia muthio tunota bya muhimi na kamba maitu ndo nota bya muhimi ni muya tuziani na cost of production kwa nanga menda jitu kutumia fertilizer zino bingi tulikende no compost olanga utumiwa fertilizer iko top dressing peke yake lakini ti lazima ndo compost ina kila kitu tu mei fertilizer ni tede itu na viti tubituke achaina ko sio ya production yende ndo akwetha meka sindu taiso ukona maiso vya leo mwingi kilo kituma China kituko otewa basi lingi that wizani wabeki kiat all the way from China itoko otewa that Kenya kwa kwethia cost of production is very low asante tusiana na cost of production na ndi kwa likanya mwithiki sitwa ezeto yaku ulatwethwa na studio nito Jack ni muhimi na ninzo mtesia ndo yulo wangu asante mwithikisia ni kwa jina wa kwa ndeto na maundu ala wene kwa mwithikisia na muno ndi we withi tuitumia fertilizer withi te withi ndi obuchu ni kwa kukenza mbolea ukathioka eta muundane kwa ku ni wa manane nzeje kwela wele kweka service mbolea ya kumwithikisia uketheni no wakwata ngetha ila ilite muundane kwa kutekela ibinda toilet tutumia fertilizer likana kana we waindi wande na utumia fertilizer uende na kwananga muthanga waku na giwe ka tumaindi ibindana yukite withi indi ndukeza gukwata kindu thini wa munda waku wande na utumia fertilizer ko windi twende ina kuemanima esu mwithikeza twende na utweni ataalamu ni kuya kana waba mitambo ya ADN FM kila ibinda ni kuotavya kila chailit na kuusomithia tukiria kana wakwata kila chailit we muhimi nikenda ene maitu ilembete nite ukambani maene na kuoneka kinungu cha wemi ukitumiva mitambo ya ADN FM nyeneta wa Javis Kimoyo wanzio ka kingitaki tukakomana wakatano kilungu cha uwemi weke tumi kwisilava mitamboni ya Athiani FM Athiani FM wasya witu vinya witu